Kuthiwa abaningi iGcokama lizehlisa lixolisa. Sawubona kuphi nakuphi la ufunya khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela wena mathinto acebisa intombi zomqamela amehla kabanye baqamela imali thubazi. Ngena wethi ngobusuku bakho lokuqala la ngicela wenze kulungela upress subscribe button share print comment. Okhulu nakho konke uma subscribe ikhama khamba so senze ukuthi ube wena oqala to notification mase kuvala video phambili kanti yabo mdala la ekhaya uyazi ukuthi hlanga lapha na comment section singakhohlwa ukutshela sikuyalezela ukuthi umntana wasekhaya ngabe usekhaya ngabe usemadolobheni intabeni la sihamba khona njengamanje sicela ukuthi niphephe njengoba ku December siyanithanda siyafisa futhi siphinde sihlangane nani ngonyaka ozayo. Phela lokho ngicela ukuthi ulike ivideo yami. Icoma selikhipha statement esithi kuyisonto nje ngedlulisa okukhulu uzibongela kini bafowethu ngibhizi kulo December. iParis ingivulele iminyango eminingana impela. Sengiqashwa lonke izwe manje udumo lwami alusena mngcele. Siwumthandeni siyanithanda futhi asoze seniphoxe uma kukhona la siniphathe khona kambi siyobuya sixolise sizehlise kini belungu bethu. Lisho kanjalo ke iGcokama lithi liyaXolisa noma liyobuye lixolise la libithinte khona kabi ngoba uyamazi umthandeni ukuthi umuntu ojwayele kuyingcokolela okungenzeka mhlambe befaka nalezo ndawo zokuthi mhlambe khona la ngcofa khona usefaka negama lokuthi ke uyaXolisa. Uyakuveza futhi ukuthi iParis imvulele iminyango ejaye mningana kulonyaka kulo December noma kulonyaka njengoba beveza ukuthi ubusy. Kanti zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizovala khomelana noludaba uzokhumbula ukuthi iParis ifakiwe okhosini yavotelwa uthi 33665 uthi lapha na ingoma uhlamvu B33 ku enambeni ethi 33665 kanti ke nokhuzana uyavotelwa futhi kuyona leyo number ethi 33665 ingoma uhlamvu I. Kanti zakwethu angibambela le video ngizovala khomelana nestatement esidedelwe iGcokama elisha.